Malo elelei ko kuhingoa ko karesi takaufusi ko hoku toko uaen ko to etu tua kalau. O ku mafiefia foke whainga maria whaka kondo ku mamau polo kalama ko ni ke lava ke mawhakahatua e mahonga ia mo mawhakamalo to honga. Ki hoku hoa o whaanga ku ne hikuna e ne whainga ko pe aku graduate he ahoni pa ko e tahani ha Kong fa historia mon ko mau family na e o mi feinga hen ko fanau pe aku kamata ke au siat mo ako e fanau pe ako en guto hoko atu mo ho he graduate pa ko me fa fie ya ka mau tolu pe ako ma fie la hi foki ke ma ate ma popak tala monu ki ho ma hoa ki hoku hoa ko uhinga ko e feinga ko e ikuna ka fa ku ne hanga fa hoko he aho ko ni pa ku o ate ma e popak ki ofa ki hoku ke ma fanau na asteleria mo konga mo tokota hai Filipaini ko ofala hiat ka koe fatawange pete tau inasta tau he fia ko no lava ke mama he ahoni he graduate ho mo tamai ofala hiat ka mo tol malo au pito fa malo fo ke polo kalama fa ofa ko ni o me fanga maria ko ni ka ki mawa ke lava ke mama wa fanga maria ko ni ke marea tuai malo au pito ko hingoa hoku foi hoa ofa anga ko areki ka areksani ta ka fusi Umaha me have luloto me nuk alofa tonga ta to go me mau ene kamata en ke ma hono diploma pe hoko atu pe ke os ene ako yo fa vida be go dua go nga go da o si e pong fa ko go ni a ho nu fa fi be ke family go ni go da fu mola hen mo ki to go san final mola na hen be ne fe go me hoko ai graduation go na ai sa ke mola Whaingoan ke mau tangata iki. Koe tarapopak munuan beke family ko to ke kau dia wa ame kau moala. Me Aotearoa. Koe mea beni au ku whaia mataki ai family ko ni. Taim ko tau bebe kau hoko mai whakoro ko na dua ke family ko ni. Whawhiawhia beke tari be mo. Whiawhia be ngai tau pako tau beke mau mau. O wala hatu ki motoro ko tau be. Ai sake? Hoko atu be whanonga, kako e ngatain ne whanonga whengai ke whakaosi. Ko e master fuku e ni numeracy pa mo literacy. Whakawhiawhia ubito. Malo ubito me he radio tonga mokimotore kai ngoto be ofat. Iyo mai rei tau tau mai a whakoloa koe ni. A whakawhiawhia e ni, kia te mautoro e ni. Family. Ko hi ku mau i he ni, ko he ngā koe teu ki he tana ki tunga pe ko graduation ko a honi me he university o kalani pa ko whawhiwhi ala ke family ko i ke tahai na me pa family ko ai sa ke moala kune au sia e tunga whawhiwhi mala e ako kune mau hano master pea ku whawhiwhi ala he ke family pa ko ai popa ke o whatuen ki he kai ngā hono kotoa ku mau sai pe i o kalani Pea koe tahi ha matai kola whakawhiwhia ki family. Pea ku ia e popo ke ofa tere ka ting motok matoro ni mo saipe o kalan. Pea koe ki te ha mea i e mātu ngai whiwhia koe Christmas whiwhia pai ke family ko hi koe lava mea ku whai tamai o i koe ni. Ai saka moala. Pea ku mau i tūngai o ku mau hena i o kalani. O whātua pito, Malo.
Kore hofanga whakatapu, tau ka inga Hawaii ki mo tau ka inga tonga toa pe. Tai tale rei mo tole Senolo Tonga. Loto ka lani ahon. Tu sete aho ta fito Tisema waf ta tolu koe whakmata i tohi eni. A University koe o ka lani University of Technology. Pa ui lot whiwhia o ka lani tonga ke nao mai o atu ngahi ata. Ho tau ka inga ke mausio mai ai ko nau tolu ko toa pe nau kau he mau mata i tohi ahoni whainga ngahi whainga ako ko nau whai. Nau ikuna e pa whiwhia Senolo Tonga ke mau kai mai. Bula Vinaka, we're just enjoying the... Popoaki, Senolo Tonga ki ho lava ako aho ni. Hingoa. Asake moala lea vaa. Asake moala malo whawhiwhia lava ni ako. Ko hama matai tohu mau asake. Masters Adult Literacy and Numeracy Education. Tō at kainga museo mai ki he koe angai ako e tau whanau whawhiwhia. Asake o whiwhi tua tonga o ke hau mei ai? Kolo vai hifo. Whawhiwhia e. Ok, asake mo popoaki, Senolo Tonga ki lava ako koe aho ni. Hau ai, ko hai hingoa. Uingo ko sione kalavi. Sione kalavi koe hau matai tohu mai aho ni. Koe ki certificate i pe. Whawhiwhia bito sio mai kainga ko lava ako e whanau. Whawhiwhia bito koe mātua nao mai o poupou lere. Sione ko whiwhi tua tonga koe hau mei ai? Ko mkolofo ou. Malo, o whaika mau tolu e. Whawhiwhia kainga mau sio mai ki ako koe ai whanau ko lava lere. Kei toi lahi pio tau matakari tonga heni o kunau kei laka behe ahon ka ku whasio nau tolu ke nau mau maha nau ngahi a tala monu. Kore me hofanga whakatapu, kai ngatonga mo tau ho eiki. Tatale mo tole Senolo Tonga, ahon tu site aho taha fitu o Tisema waf taha tolu. Lau mai whaka Senolo Tonga o hulangai ata tau kainga tonga
nau lava nau ngahi ako whakawhiawhia hone ngai whamiri nau whiawhia katoa ai koe tanak tuunga whuken pai whakamatai tohi a university koe Auckland University of Technology ai roto ko lanini pagu whiawhia kai ngā tonga ai Senolo Tonga e nau lava ma sio ko tau kainga pou ngahi matoa lele noa pe ngahi matoa he hala mo nau whanau he roto kai nau laka koe ngā koe nau whiawhia pa koe kai ngā tonga whiawhia Senolo Tonga ke atu ngahi ata mei he tanak tuunga koe mo whakamatai tohi a honi ai tau whanau ke mausio mai ai pa whawhiawhia au pito ko whepe tapa mamane mausio mai ke Senolo Tonga o ku whawhiawhia au pito koe whainga ne mātua pa ko ikuna whanau e ngahi ako koe ne nau whainga ki ai pa whawhiawhia hoik mai kanga koe pe whangi ne polokalama Senolo Tonga a honi o mai whuka whiawhia Senolo Tonga ke atu ngahi ata koe ai lava ako e tau whanau koe tanak tunga whangi po whakmatai tohi a University koe Auckland University of Technology pa whiawhia Senolo Tonga ke mai tau tokotaha koe tau community Tonga hen usila tokotaha hiwa iloa whangi ne tau community o whao whae ne pou ki he kāinga pa mau ke whaha ki hane ki shout out ma ne tala monu ma ne ki poupa ki Senolo Tonga. Ashley, thanks for the time. Who are you here supporting? Ala kihe for? Ala kihe for. And what's he graduating in? I don't know. I don't know. Congratulations, but I don't know. And so Senolo Tonga wants to know, when's your graduation? I graduate every day. Every day it's my graduation. You want to do a shout out to anyone? Is anyone in particular you want to shout out on Senolo Tonga for? Just a big shout out to everybody who's graduated today, and to Senolo Tonga, Senolo Kihe, okay, and okay, yeah. Shout out to you guys all. And Ashley, what's next for you? What's happening with you? Any gigs coming up that our community should know about, so we can all get out and support you? Now I have Christmas toys, but I'm looking forward to Australia. Stir it up. Awesome, Ashley. Thank you for your time, and Senolo Tonga will probably follow your progress, and we'll put it out there to our community, your next gigs. Look us up on Facebook and YouTube, and let us know what your schedules are, and we'll put it out on our channel. Thanks. Bye-bye. Kom fuga programa Senolo Tonga hulu atu ia me loto kalani fa fia foke Senolo Tonga se ngai fa e mo fa nau kon lava na wa ko hon bang mau na to ke fa nau ki popo ki na ngai family te nau sio mai he Senolo Tonga ki he lava ako ko na fa ni fa tu fine maha mo tala monu ke ka inga oh atene for Malo ki he ku family and also ki he ku my husband at Tonga manase kaho and thank you so much for your prayer. Ko ia pe Malo. Ko ha hingoa ka tak pa ko ha matai tohu ke mai ahoni. Ko e kuhingoa ko kaloni pa ko matai tohi ko mau ko e ako whakawhai ako. Malo atala monua Senolo Tonga ka ko kaloni ka mai tonga family he lava ko ke whaoni. Fefe ko tu fine ma ha ki tala monu mo popa ke kainga. Atene ki popa ki ko family. Fa Malo ke tamai he vani. Hene tau hi mai o sia mai ahon. Fa Malo hen ke fae mo family. Hene tau e fanau he lo tonga ako. Ko ia pe Malo. Kata ko ha ho amatai to mai ahoni ke sio mai ka inga. O ma e diploma fai ako Pacifica. Atala monua Senolo Tonga ka mo ko hinga ko longa fanau ko teu ke mo ako I ko ngawe ma huinga pilente mo ki ai fae ko ni ma me fa mare fae ko ni ki ane popok mane tala monu ke lava ko ka fanau Malo lele ka inga tonga ko hinga ko plenai se mola manuika ko ku hau fa fia e ku ki I tahine kon ko kaloni manuika ko ne tamai lele mai me ko apa ko hau me fas moyafi Pako hao po ka ngā kau moia he lava yako ko ni ko ene ma o diploma he whailonga ako he whai ako isi I he kaureka. Malo apito. Malo atala monua Senolo Tonga ka koe mo tau whanau le rei o ko tui peu ke maha au whiawhia ahoni he lava ako ke whanau whai malo. Senolo Tonga, whiawhia ke Senolo Tonga ma ai ngai whanau ko ni mo ngai mātua nau sio ke he lava le rei ako e nau whanau. Ho mātua lava ke maha ki pui toa mo tama ka mo e ako kune lava e honi mo mo popa ki tau kanga fepia feitu I mamante nau sio mai te nau sio he Senolo Tonga ke ikuna ngā ue whai ho mo tama hon pa ko mea whakawhiawhia ia. Iyo, whawheta peke e ki ko Alisien Paea, ako I he AUT ko I akoranga no soa, hanga ko loa e wholofola, whawhiawhia I he whanau, whohau poto, a mātua, pag mau hene ke mau kau ngā kau whataha, I lo whawhiawhia I celebrate a PA a Alisi e education I Malo.
Malo. Whawhitai peke e ki ko ngā ko re kau mahi ako a risipa ko ko lava. Pe ofa ke aunga ne ako o ne toi whai ako atu ngā whanki I tamai ki e tau tupu e kautonga. Ko ia pe malo. Arisi whemaki awa haki pōpuaki. All the Tongans out there, we can do it, guys. We can do this anytime, anywhere, and whatever your dreams and goals are for, drive for it. That's all. God bless. Alicia, congratulations on today, your achievements. As we can tell by your parents' sentiments, they're really proud of you. And we look forward to the many young lives that you're going to impact positively. Yeah. And as you say, yeah, man, Tongans, we're here and we're going to do it. Be proud. Well done. Congratulations. Hohokat pe whaka programa Senolo Tonga ahon ngai atla ko mawat me whakamatai tohi ko Auckland University of Technology whawhiawhia puta ke Senolo Tonga si maha tau kainga ko ni mo tu whini ko ni lava le re ako ahoni pa ko tu anga whanga maare mana toke nau whaha nau ki popak ma tau nau talamonu ke kainga mo toinga whamiri te nau sio mai Senolo Tonga ke lava le re ai ngau le re ko nau lava ahoni Malo. Malo au pito ka kimo ke whaiha ko popoaki ko roto atu kai whawhtai ma whamalo ke he ofa e o tuau ne whai ke tau mo ui. O kan tai unga ia he kai te wausia e au whaofa ko ni. Pa whamalo pe ka te ngā lele ko toa pe une hanga omi. Pa whamalo pe ka whae he neongo kai ke ne hen moau he aho ko ni. Ka ko ia ne tau hia mo tangata iki ni mama au atu. Wausia mai e whainga mahali ko ni. Whamalo ka family. Whangatungan whangatoko mo ngai whanau ko toa pe I Tonga I mulini foki e ngai hu whak mo lot ko ta pena e whai mai ke te au pe mo ki I family pe foki he ke mama o kanga he o tua vai mai o inasiai pe ko o whalahea te tek mo tolo o ko tui pe ko ia pe ai ki I popoak mo o whalahea te he hoata ko ni malo au yo malo ko kuingoa ko kilisitina nau whahu ko ki I matai tohu maho e ahoni ko e bachelor in early childhood teaching malo. Mau ki sina adala monua Senolo Tonga ka koe ka toinga ka mafu toinga family ko tui beti along whanga ngau le rei mai community mo toinga taulong I whanau o whatu. Roto whiwhia whaka Senolo Tonga hohokat bene polokalama Senolo Tonga I ahoni roto kalani whaki matai tohen mo tanak tunga University koea Auckland University of Technology pak whawhiawhia ke Senolo Tonga mau e kainga koe ni ke nau whaha nau ki popoak mo nau talamonu ke ngau e lahi ko lava e whanau hon pako mea whawhiawhia kainga maki ta ha popoak mo talamonu ko mo kainga Senolo Tonga ke lava ako ko lava e ahoni. Io malo au pita mau e whainga maali e hoa koe ni ke kau whakataha pia mo e tahine ko ala ki hihi fo whakawhanua. I he whiawhia, I he ene maua no matai tohi, I he bachelor, I he ECE. Pea ko mau lava mai, pea moi whae, pea moi kainga, ke mau kau whakataha. I he whiawhia, o aha koe ni, I he lava mea kua whai, I tahine ko ala ki hihi fo. Pea mau whakawhetai ko toa pe kia sihova, malo e ki ho ofa. Malo hofua ki mai ai poto. Malo hofua ki mai ai mo I talangofua. Pea moi mo I whakaongongo. Kua mau kau whakatahai pea moi whiawhia I he aho koe ni. I he lava mea. I he mala e oe a kou kua whai e tahine ko ala ki hihi fo. Ko I au ko atu ai. Ai popaki talamonu whakakirismasi ke tangatai ki whai whekau a ala ki hihi fo. Haloti moritika kai uma ahono hoa. Lucila pea moi kainga lotu ko toa pe oe wahenga o tahuhu. Ko ala ki hihi fo ni kua lava. Taine tāna ki tuunga I he ahoni. Pe aku ne loto pe. Ke o atu ai talamanu whakakirismasi ko ni. Ke a tek mau tolu ko toa pe. Maloho mau lotu. Maloho mau tokoni kua nei kuna. Kua nei fusi. Pe a hiki ke o lunga e fuka I kuna. Oe a koi he aho koe ni. O ko mau ofa lahi atu. Ofa lahi ate tahine ko ala ki hihi fo. Malo au pito e mau whainga maari o e aho koe ni. Tua au whātu. Malo, ato e ofa lahi Senolo Tonga ka moutou. Ala ki hifo te ke whima ke awa ki popaki ke kainga. He lava ako kon ke lava aho ni. Ia. Ko le pe whainga whātap ko. Osi. Kai tā mo ke te au ke wha ki lea nono. Ko whaweta. Pe ke oto mafi. He lava ko ako. He tau koe ni. Ko whamalo atu ko family. Whamalo atu ke whae. Ne popo lahi mai kau. He lolo tonga e ako tau tolu koe ni. Ko whamalo. Kia sita. Pe whokap. Kia siasi. Pe whoki kia paki mo Ashley.
mo mele, mo tōkanga. O mo lava mai he ahoni o popo. Kia te au he lava koe ni a ko malo. Malo pito. Whae te whema ki awa popo aki. Nga ke he ngau le lava he o tama. Malo pito e mau whainga mare, pahange koe koe le ana e mu aki whai. Tau tuku pē langi mo koloria, ko ia ka ana me ano kotoa. Whawhitai pē, tarango fua lava e mara e ako. Pau wha malo atu ko kukainga koe ni na ua mā popo. Pē tau kākoa ia ngahi re soni, koe mea pē tau whai, ai mātua koe popo, pē awa te tau foi. He koe ako, koe kia, ke mo ui, o whakarakaraka atu. I loki ako, i whare lotu, I hawhi tu upe moha tapa pe. Tala monu atu me ofa. Merry Christmas to all and thank you very much for this opportunity. Malo. Alge hivo atala monu a Senolo Tonga ka koe. He lava ako ke whai honi pa hange pe koe mea na ke mea ki ai koe tango fua ko ke whai ko hono tapaki pe ia ona. Pa ko atu e tala monu a Senolo Tonga ka koe. Kai fo ngatai o koutui o tatari mai whanki whanau mo e tau kau ako ke alo o wha ngau le rei mana toma tau community pa koe mea tau pore pore tau tonga. Atu e tala monu mo e ofa lai Senolo Tonga ka Hoka pe foke programa Senolo Tonga I whak matai tohi koe mo e tanak tuunga a University ko na Auckland University of Technology I loto kalani. Whawhiwhi foke he Senolo Tonga e mau takai holo peo sio ke ngahi ako ko lava e tau whanau e hon o mau takai ma e tamai koe ni ke ne whaiha ane ke popak mo ha ane talamuru kai foke ngatai ke ne maha whakarotolahi ke toga tau whanau ko hinga ko e ngau e lahi ani fo whawhiwhia ko ne whai ke unga ko tā sipinga le ke whanau ke nau sio ki ai ko whewheha whainga taimi ko e ako he kai ke hola ia e tari mai pe ako ko kita pe ke te whi ngau e mālohi ko ngā ke mau I kuna e ako kai saika ke talmaha ki pui tua moha popoa ke toga e whamiri e ngau e le rei ko ni ke lava I ahoni Whamalo e whainga mare o mau ko e ko kuingoa ko are kaufus ko e lele mai me wawa no fo vai New Zealand ma whainga mare ke kau he polokalama ko ni pe e ahoni ku lava ke ikuna e urakonga e whainga ko whai ko e mau e diploma he polokalama e whanki preschool pe ko e taha ni ha whainga mare whakawhiawhia ke kau he polokalama ko ni pe hange ko mena lava ke ai e toko taha ko ni ne whahako polokalama ko e ako he kai ngata whalot lahi pe ke whanau pe ngai mātua pou e whanau ke no alke ako ko e pui tu ai ngai whanong ko tope te nau whai ka pa te nau tokange ako pe whea te ku whakamalo ki he hoa pe mo e whanau e ngai tokon ko tope whai o lavai o ikuna e whengako ko ni o koe koe ngata en ko pau pe ke hoko atu pe koe whakalot lahi pe e whai tuku e taimi pe mo e mea kotoa pe ki he otua ke ne hanga tokoni I ki tau tole hinga when kotoa pe te tau whai ona ea taimi ngalo koe poto mo e ilo koe toko tahkehe kune o mai tuku pe tau taimi mo e tau tareniti mo e tau mo ui kotoa ke whahoko ake tau ngai whenga ko whai o whalahi at ke whanau he ngahi tokon kotoa pe whai ki Australia ko Amerika ko Filipaini pe he ke whangamo ko puna o whalahi at kakmo tol malo e tokon wha malo ke ngai kau ngame ma ngai mahen kotoa pe ngai tokon kotoa pe mo whai pe ke kau whai ako na nau tokoni I ki mau tolu I he taim na mau he loki ako ai o ku whai ngata ka kohono hinga pe ko e
tuku e loto mo atamai mo whakaukau ki he taumu au ku tuku pāke e mo ui o ku makatu ngai a hako ni. Pea koe ko wha Malo ki e Polokalamani, koe mawa whainga marien ke o atai e Popoaki wha Malo mo e Popoaki Talamonu. Whakalot lahiat ki he tonga katoa pe, mo e ngai whainga ko nau whai ka tautau te whita ki he lo ngai whanau. O nei ha taimi e pehe ku ngata e ai ako. Koe ako te tau whai po au ke ngatanga e tau mo ui. Pea koe pui tu ai e tau whanonga ko whai, pa te tau mateu teu whiunga, e tau whainga ko katoa pe tau whai, te tau mau e kahau lelei e whanua pe mo society. Malo o whalahi atu mo to. Malo arik, paku atu e Talamonu mo whalahi Senolo Tonga ka koe kunga koe ako koe ni kuke lava i lerei aho ni koe whungau e lahien paka hange pe koe ulawane nei kau e koe tāsi pinga lerei ma tau tau tupu ke nau sio ki ai koe ako kai via tai me osie. Koe mea whake tahau ta whiwhia Senolo Tonga koe sio whake hopule lahi kui heni mo ia. Pako tui lahi koe ako koe ni mo matai tohi koe ni o koe mea ia koe mea e pule lahi. Neongo pe koe ke oswai whaka Malo ki langi. Ako ate Talamonu ka koe mo te te wako mo ngau hoko me me ka hau. Malo. Yeah, I just want to say hi to all my family in Tonga, to my grandma, Colleen Cowley, and also all the family, my Devi family as well. I just graduated in my Bachelor of Arts, English and New Media, and I couldn't do it without my parents, my mum and dad who are here, and of course God. Like God in the family is a happy family. So just praise and thanks to God, and God is good all the time. Go back, Malo. Awesome. What's your name? My name is Fonuku Harriet Cowley Devi. Okay, Fonuku, all the best to you and your future endeavours. It's awesome for Senolo Tonga to see our young people today graduate, and like one of the sisters said before, we're Tongans and we're here and we can do it, and we look forward to the lives that you're going to impact and impart on as you begin your journey as a teacher. All the best. Do your parents want to say a shout out to the family in Tonga? Whamalope ki aiki i he whenga ko lawai e he o whiwhine koe ni. O whalahi atu ki he whamiri katoa pe i he tapa katoa pe o mamani. That's all. Thank you. Malo. Mani o ku whakaofa, hono tala noa e he wholofola, me whanonga loa ki e mala ia, more ai he lei. Lau e tau whaalotu pea moe ave ka kosi so nai whakalawe ki e hia nai pau ki e mate tau